Jatend Piny Kenya William Ruto koni sani gidwa keto maino e lombo joket mwandu manie pinje mag libamba ma ok larore gi mago manie pinje jowasungu. Ruto mane loso Mombasa nyasi mar sidho ayanga gedo mar kambi loso gas mideno ni Taifa okoni en geno margi ni kambino midwa ger gi jaket mwandu mawuok e piny Tanzania biro konyo e bero ngima jodak kaachiel kod chiwo thuolo mag tije. Joja oko miyo waler mathoth kowuok Mombasa. Jatend Piny Kenya William Ruto ne ochopo Dongo Kundu e kaunti ma Mombasa e nyasi mar chako ayanga gedo mokwongo mar kambi loso gas mibiro tagi jaket mwandu mawuok e piny libamba ma Tanzania. Ruto koni kaluwore gi midhiero ma oganda mathoth ma jo Kenya osebedo ka kale nikech tiyo gi yien e tedo, gedo mar factory no biro miyo nengo gas dok chien. Kwa sababu ya kutumia kuni, kina mama wetu wengi wako na magonjwa, wako na matatizo ya kiafya, na vile vile mazingira yetu yanazidi na kuharibika kwa sababu tunakata miti kwa minajili ya kutumia katika upishi. Mimi nataka nitangaze hivi ya kwamba ndani ya miaka mitatu ijayo serikali itafanya kazi na wale wote wahusika tuhakikishe ya kwamba ndani ya miaka mitatu ijayo kila nyumba katika taifa letu la Kenya itakuwa na mtungi wa gas, na tutahakikisha ya kwamba bei ya gas itapungua kwa sababu tutaondoa pia ile kodi yote ambayo imewekwa kwa mambo ya gas. Okoni kinde koro ochopo mar pinje Afrika tiyo gi joket mwandu manie kindgi giwegi e tayo chenro mag dongruok ma oketo geno kuom joket mwandu mawuok e pinje wasungu. The era of mistrust between East Africans and Africans in general must be behind us. We cannot continue to compete for investors from Asia, from Europe, from America when we have investors next door. Nchi zetu zote hizi jirani, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, zinaongozwa na maraisi ambao wanaamini katika kukuza uchumi wa nchi zao. Wanaamini katika kukuza ujirani wao na wanaelewa maslahi mapana ya kuwa na uchumi ambao unaunganisha nchi zetu hizi. Hiyo ni bahati kubwa, hatujawahi kuwa nayo kule nyuma. Sasa tunayo, tuitumie vizuri, tupanue biashara zetu, tufungue mipaka yetu, tufanye biashara kama ndugu. Lakini tutakuomba kwa hii mradi hii vile mheshimiwa Mboko amesema ikuwe kwa hii mpango wa Tanzania tu wakuwe wawili peke yake. Wewe kama mwenye kampuni na chief accountant ya kuleta pesa ya kulipa hii watu. Hii watu wengine wote wakuwe watu ya hapa. En wach manosir lwedo gi moko kuom jotelo kadhodh nam chumbi makoni kwa nata malo mag tije onego dhi ne jodak. Tuna database nzima, maengineer wetu, maarchitect wetu, wale ambao kwamba kila mmoja, na tutakupatia Bwana Rustam na watu wako tukwambia haa ndio watu wetu, tunatarajia ajira ili waweze kulisha familia zao. We are positive, we need the project, we are supporting the project, lakini na kuomba utuangalie watu wetu kwa jicho la huruma, kwa jicho la amani, kwa sababu wanaenda kuanza maisha tena. Na pale wanapokwenda kuanza maisha, je, maisha haya watayaanza kwa njia gani? Mwezi ujao Rais Ruhu anatuma mawaziri wake wakae chini na sisi kuangalia mambo ya infrastructure, kuangalia mambo ya kawi na kuangalia mambo ya biashara. Chenro no mabiro mwonyo omenda maromo shillings bilion 16 igeno ni biro dhi nyime e thuolo mar higa achiel. En singo ne jodak e kaunti ma Mombasa ni gedo mar kituo ni mar gas biro konyo malich mokalo e bero uchumi ma pacho ka to chutho e chiwo thuolo mag tije ka gino modong' koro en rango ni to bende ma biro timore. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.